sa koje je prije više od 3 decenije počelo Bosansko proljeće. Jedne od najsvjetlijih poglavlja u istoriji odbrane naše domovine. Ovdje se nije vodila samo borba za teritoriju, nego borba za slobodu. Posebno danas želim odati počasno sjećanje na generala Mehmeda Alovića, velikog vojskovođu, čovjeka vizije jednog od stubova naše borbe. Njegovo ime ostaće upisano zlatnim slovima u temelje slobodne Bosne i Hercegovine. Ali teško se onima ako mi sami sebi za nadu proučimo. Tada nema te sile koja će nas zaustaviti. Ove moje riječi želim da shvatim, da se ne smijemo otuđivati. Iako su nam namijenili nestanak, mi smo smogli snage da ono E pretvorimo u A.